Saudari masuk Pak PPTS wilayah Jabodetabek, Batam, Pekanbaru, Bandung, Dohot, Yayasan Bona Masogi, harap masuk Mahamuda. Jadi semua lima dihamu panitia. Karena nong sikop tuh kami sian perserahan, sian di senawani. Asal nang rumah kami betul-betul kamu panitia. Asal pesan kami mah panitia Tuhan murah. Boleh ada? Godang mana musik? Godang pagi dua mesida godang. Alang rodo, ahang kinabi, pinopori dampung to si Jabat na siya Jabodetabek. Batam, Palembang, Pekanbaru. Dohot Sumigi si Jakarta. Itu iya, beda mga bang penomor-nomor nih. Kamu di pokoknya alaman yang kita tugas siapa? Asa tahu duti dia kapakateon, botak kah? Hata nauri dah hata lele doka kapang itu tu hata. Waka anak sepasatan nami, son las milo nami di ulat tersebut serius. Karena di sojo kami siap tiga wilayah. Tidak satai mau jawab pakai tugas dia tidak tahu. Pasatan kata dari dengar. Kata di sojong jong dohami, kobar di di acara naung pinatubamu na perjulu Jabodetabek, Pulau Batam, Pekanbaru, Dohot Palembang. Sang-songi Dohot BPH Salubukna, Dohot Yayasan Bona Pasugi. Marhiti dina Dohot Dohami, Marlas Niroha, Marhiti Ulot Tasadario. Alari pos rohanami. Di kami salutnya hubungi di kamu panitia sesaratang yang maita atau tadi bata hubungi tu sehari do punta asa Jepang dok dia tua lemak belum sihala tutur belum dipopu maduk pak ma atau ngabat tadi bata makorasi si mau di manggo pita-pita siap kita salutnya atau ngalani tudik-tidik kena mangikut Jepang depan doang ya tua-tua asa balistang mabagay itu mudal ko sa kadua ari ta paparang ito ko sijabat puro bebe gabe asa tok-tok kita masih paululuan mahite siap kami hopar di terti acara nang itu hukum adong dohubok kali song siluanang dulu diberi kamu siluanang meon kurang motik naik sabok piring ari na postor kami sian di tertib acara mang si Jabodetabek, Batam, Pekanbaru, Dohot Palembang. Nah orang ini makurangnya kepadahi, may siya kita sa lugar teh. Tanggaw 5 las di roha.
Hatay ito naman to, padon na tuwa sa titim malatinopa, golang-golang pangarahok na. Otik susagi ito pa nabi. Siya saluk na habi na roon, matangiyang luhabi, gok, dita pasok-pasuna. Alam niya bang parang musin kami. Nairob kami madapot ng panitia. Huwag pa sa siluan namin. Ba't madamang dito na tuwa-tuwa. Asa kapir siya dairi na pura siya nakola, dibibir madayin na ito orang batok tabona, patindak madayin ba orang toko solo dyan. Bayan ang arangar dairi, ano ito na udoto ba?
Thank you.